murakoze kumpa ijambo. Nitwa Uzayisenga Esperance, ndi umunyeshuri ndarangije kwiga ariko mu by'ukuri urebye nawe n'umuganga uramuhotera mu bitaro. Meya nawe yakandenganuye yarandenganya, akoresha inama abayobozi hariya kwa Rufose muri Nyarusetsi ngo uwo muganga kandi cyari penari ngo arekurwe. Baramufashe baramufunga amaramo kabiri ahita ataha. Iyo nama ndayivuga meya akayihakana. N'ejo ndi ku karere ndavuga ngo atanga ibitabo inama yakoreyemo Ruseze z'ukwa karindwi kuwa mbere, nimba yabizanya bibereke. Okay. Meya tubwire ikibazo ni iki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cy'umwana w'umukobwa ni ikibazo twakurikiranye ndetse dusaba polisi iragikurikirana ndetse bigera no muri parike, ariko natwe nk'akarere tugikoraho iperereza kuko uwo bafitanye ikibazo yari umukozi wacu muri poste ya Gako mu murenge wa Kagano, kugira ngo tumenye ukuri kwabyo turagiye n'ibyemezo dufata kubera yuko uko yavugaga ko bamufashe ku ngufu byakorewe muri poste de santé. Ku iperereza ryacu ariko na polisi na parike bakomeje ibyabo, nuko twasangaga ko yari afitanye ubushuti bwihariye n'uwo muhungu mu gihe kirekire, ahubwo tugasanga uwo mukozi wacu wakoreye iryo kosa rikomeye ku rwego rw'akazi tugomba kumufatira ibyemezo ku byo twahise tumwirukana, hanyuma ibindi bikakomeza gukurikiranwa na polisi na pariki. Ariko twumva iperereza ryacu Your Excellency nuko twasanze bihagaze. Polisi abapolisi babishinzwe n'abaye. RPC tubwire. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Koko iki kibazo twaracyakiye mu rwego rwo gukurikirana ibyaha kuko yari yahohotewe uyu mwana w'umukobwa. Dosiye irakorwa nkuko biteganywa n'amategeko, ishyikirizwa parike, iraburanishwa. Kugeza ubu ngubu umushinjacyaha kuko uwakoze icyaha yararekuwe. Ikigaragara nuko urukiko rwavuze yuko nta bimenyetso rwashingiraho rukomeza kumufunga. Ubu rero pariki yarajuriye, ndumva ubu ngubu biri ku rwego rw'urukiko rukuru rwa Rusizi. Nkumva rero ikibazo mu rwego rw'ubutabera kigikurikiranwa, tukaba twakomeza gufasha no kubwira uyu mukobwa ko akwiye kwihangana kugira ngo ubutabera bukomeze gukora akazi kabwo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yes, ariko nimwe mudakwiye kubyihanganira ahubwo we kwihangana ubundi yagira atasatihangana, ariko ahubwo ikitangaza ni ukubona ukuntu abantu bihanganira abantu bahohotera abantu. Icyo nicyo gitangaza, nicyo kibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, process y'ubutabera, parike, urukiko, nyakubahwa Perezida wa Repubulika baracyakurikirana. Nabo babama babyihanganira, ntumva ibyo ari byo. Ombudsman mwadufasha kugira iki kibazo cy'abantu biza kenshi ni ibintu bizwi, ukuntu abantu babyihanganira nicyo kibazo kinini dufite. No mu nkiko no mu iperereza no mu aho bagashakisha ibimenyetso se birenze ko baba bahohoteye umuntu ni iki. Uyu mwana w'umukobwa sinzi Meya, uyu mwana wari ukwiye kumufata nk'umwana wawe cyangwa mukurikirana mukamufasha ikibazo mukagikurikirana. Ikibazo turagikemura uriya n'umusirikare. Urumva? Turabyumva nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Na RPC. Okay. Ikibazo twacyumvise nta kundi twagikemura kutari ukugikurikirana nyine. Bazakigukurikiranira wihangane nyine. Bari kubeshya. Nta kubeshya, ntacyo babeshye, twabyumvise icyaha ntabwo bavuze ko nta cyaha wakorewe. Murakoze bamugiye kubikurikirana. Okay. RPC Meya, ibiki kibazo mu gikurikirane. Ndashaka abo bantu bahohotera abandi bakarekurwa gusa batyo bikagena, ntabwo bikwiye kumera.